For Comrade Mkhize Zwelini, his total is 1,897. And for Comrade Ramaphosa Cyril, his total is 2,476. Matamela Cyril Ramaphosa ahlawuriwa nakambe tani president wa African National Congress. Magana lame mahungu ya SABC ririmi ra Xitsonga ri perile. Matamela Cyril Ramaphosa u tlhela ahlawuriwa ku rhangela vandla ra African National Congress ANC enhlengeletweni ya vandla eNasrec dzongeni wa Joni. Ramaphosa u kume 2,476 wa tivoti laha a nga hlula khale ka holobye wa rihanyo Zwelini Mkhize loyi a nga kuma tivoti ta 1,879. Mutshamaxitulu wa komiti ya nhlawulo ya ANC Kgalema Motlanthe u tivise mbuyelo wa nhlawulo eNasrec. For Comrade Mkhize Zwelini, his total is 1,897. And for Comrade Ramaphosa Cyril, his total is 2,476. Cyril Ramaphosa u vuyile tani president wa ANC. Leswi landzela endzhaku ku hlawuriwa nakambe hi vurhumiwa bya vandla. Endzhaku ka mphikizano lowu tika, mbuyelo u gimeta njhekanjhekisano wa leswaku i mani loyi a nga ta rhangela vandla ku ya emahlweni. Eka xitulu xa xandla xa president, Paul Mashatile u kote ku humelela u hlula Ronald Lamula na Oscar Mabuyane. Mashatile u kume 2,178 wa tivoti, Oscar Mabuyane u kote ku fikelela 1,858, Ronald Lamula a voteriwa hi 315 wa varhumiwa. Kwede Mantashe na yena u vuyile eka xivandla xa yena xa mutshamaxitulu wa ANC. Naswona i ro sungula kusukela vandla ra ANC ri va na mukhomi wa nkwama wa xisati. And for Comrade Ramokgopa Gwen, the total is 1,809. Nomvula Mugonyani u hlawuriwe tani xandla xa matsalaninkulu wo sungula, kasi Maropeng Ramokgopa tani matsalaninkulu wa vumbirhi eka vandla. Fikile Mbalula sweswi i matsalaninkulu wa ANC. Kambe xana varhangeri lavantshwa va ANC va ta pfuxeleta no tisa vun'we eka vandla ke? Loko munhu a swi languta ku na realignment nyana ya ku langutisa ku ri ku nga ri swilo swi nga famba kahle, mara the biggest beneficiary a conference leyiwani hi Gauteng. Loko hi languta vanhu vo tala la top 7 leyi va huma a Gauteng, se swi ta lava ku ri ku va na ntirho wo tala swinene wa ku endla swa ku ri va swi kota ku tirhisana na ti-province tin'wanyani ku ri na vona va huma laha Gauteng va endla ku ri ti-province leti ti tiya ende ku va na unity. Naswona leswi vandla ri nga gimeta ku hlawula vurhangeri, sweswi mahlo ya ta ve ya ri eka ku vona leswaku vandla leri fumaka ri ta landzela leswi va nga twanana hi swona. Vandla ri ta tlhela ri hlawula swirho swa ngetelo swa huvonkulu ku nga LEC. Kasi ku yisa mahlweni mahungu ya nhlengeletano ya ANC ya ka mutirhikulori Mtoko Mahungu loyi a nga le eNasrec, Pimani Baloyi. Inkomo Musa hi ta ka n'wina thwi kusuka la Nasrec laha nhlengeletano ya vandla ya ANC wu ngele ku yeni mahlweni. I ntiyiso President Cyril Ramaphosa u wine term ya vumbirhi, yena xikan'we na mutshamaxitulu Gwede Mantashe va vuye for term ya vumbirhi. Kambe swin'wana leswi swi nga humelela i ku va hi vona mutshamaxitulu wa xifundzankulu xa Limpopo ANC Stanley Mathabatha a tsandzeke ku wina xitulu lexa xa ku va national chair. Sweswiwa hina matsalani wa vandla ra ANC Limpopo tatana Ruben Madaji ku kuma mavonelo ya vona. Vo Madaji ni khensa nkarhi wa n'wina. Khensa ka wena na vaingiseri. Xo sungula mbuyelo wu humile top 7 announcewile, mi yini reaction ya n'wina? Reaction ya hina i ku ho va hi tsakerile swinene
ku provincial chairperson wa hina because hi khale arka province aka serve province kahle aya our national chairperson ka ku ri ku navela ka hina unfortunately the delegates ta majority in the conference aba imangi na mavonele ma hina hi la ku teka nkarhi loyi hi congratulate Gwedemantashe loko a vuyelerile as a national chair mara na yena Gwedemantashe u swi vonile ku Limpopo province i vekile nyimpi swinene because hi siyani nyana hi 42 votes so i katsongo nyana so mara amndunduzela leswi anga wina mnavelela mikateko ka xitulu xa yena lexi a yisa ku mahlweni xa vu national chair na president va vuyile mi amukela njhani yaleyo na van'wani lava nga kona laha eka NEC handle ka chairperson iku ka ku ri ku navela ka hina ku ri president Ramaphosa as the PEC ya Limpopo va fanele ku va vuyelela ku va hetisa ntirho lowu va nga wu sungula a va vangi na nkarhi wa kahle ka government hi malembe mambirhi lava nga disruptiwa hi COVID so hayi lava ku va continue ku program leyi ya ku tiko ra hina ri stabilizer va kota ku continue na yona so hi tsakile swinene ni hleketa ku na kwele kaya tiko ri tsakile ku vona ku president va tlheleri ra vumbirhi because swa swi va chavisa na wena wa swi tiva ku wa u kuma ti-message va kha va ku vutisa kaya ku swi famba njhani va vuya president na so president va vuyile na vona ha va congratulate mi ta swi tiva ku hayi ka ku ri ku navela ka hina ku ri Paul Mashatile u fanele ku va deputy president na yena majority ya ti-branches va yimi na hina ka ku ri ku navela ka hina ku Nomvula Mkonyana aba deputy secretary general va vuyile but other than that hina as Limpopo hi la ku congratulate ku sungula ka president Ramaphosa, deputy president Paul Mashatile, national chair Gwedemantashe, secretary general Fikile Mbalula, first deputy secretary general Nomvula Mkonyani, second Ramukhupa Maruping. By the way, Ramukhupa Maruping i wa Limpopo uhuma alibuwa a vulavule sweswo a hi vulavuleni ku ve na drama nyana ku ve na swimakanyana loko chairperson wa PEC na xandla xa vona Tatana Mathabatha na Mani Razilani va vonaka ka ti-video va ka va vula leswaku a va ha yi seketeli president Ramaphosa kambe va seketela N3 ku ya humelela yini ku leswaku nga ri mandate ya ti-delegates ti nga mi rhuma lawa ka conference leyi va nga xupuriwa va ku va ya N3 leswi a swi vurisiwa swona so ni byeleni ku ta va na nxupulo ku ya humelela yini ANC nhlangano lowu nga na vumbiwa a hi vulavuli swilo ku ya hi ti-emotion ku ri hikwati ku fika kwihi hi vulavula ku ya hi ku guidiwa hi vumbiwa ka leswi va nga endla hinkwaswo ku va na lexi xi nga wrong because vona as the individual delegates hi ti-rules hi milawu ya conference va pfumeleliwa ku ri va loba na ku ri va lobiwa se loko va lobiwile kumbe va lobile va vona ku position ya proper ile a swi hoxekanga leswi swi nga hoxeka ntsena i ku lava ku cinca decision ya provincial executive committee ku va munhu a nga na matimba ya ku yi cinca handle ka provincial executive committee yona mu vula ku ri a va nga cinci decision ya PEC kumbe loko ri ku a va cinca yona ku ta va na nxupulo na a va nga cinci decision ya PEC because mina ni humesi statement xa ku hlamusela ku decision ya PEC ya ri ya leyi yi nga teka yona and irresponsible ai ku lava ku voniwa hi vanhu ku tiviwa irresponsibility ya mina ni ri provincial secretary u communicate the decision ta PEC irresponsibility ya mina ni ri provincial secretary ku protecta the rules na the policies ta ANC so if I don't do those two things that by the way I mina ntsena ni nga full time ka ti-officials hinkwawo ka ANC hinkwayo ya province munhu a nga full time i mina so un'wana wa ntirho wa mina loko ni pfuka every day i ku ya ku protecta ti-decisions na ku communicate ti-decisions ta PEC ya Limpopo PEC yi rini vo Madaje sweswiwa ti-nominations ti lava ku sungula ku laveka swivandla swo tatisa ti-additional members PEC yi yisa vo mani ku va represent the province PEC ya Limpopo i navelela un'wana na un'wana a huma kwa Limpopo ku a nghena hi nga tsaka ngopfu ku everybody
hambi va ri 40 va huma ku Limpopo loko vo nghena hi nga tsaka ngopfu mara swi ta va swi ri wrong ka mina sweswi ku sungula ku hlayela mavito ni ku because na wena wa ta ni vutisa xivutiso ku by the way mavito lama ma ti additional PC ya Limpopo i matshameli ri so unlike ku nghena ka that debate na Khensa vo Madaji yaloye i matsalani wa vandla ra ANC la Limpopo tatana Ruben Madaji Musami vatwini va ka va hlamusela ku ri ku ya leswi nga humelela a ku na nawu lowu nga tshoviwa ene ku nge vi na nxupulo hi ta mahlweni hi veke xiyimo lexiwa tihlo hi mi tisela ti-updates Musa. Khensile Pimani kasi kombela mavonelo ya n'wina tanihi muakatiko wa Afrika-Dzonga mayelana ku va President Ramaphosa a hlawuriwile nakambe eka vandla leri fumaka tiko a hi tweni mavonelo. Ku va a kume second chance a ringeti ku hleketelela na vanhu van'wanyana more especially hina va maphorisa ma xiyimo xa le hansi matsundzuka hi 2020 loko ta ku sungula ku nghena vo COVID na 2021 hina a hi nga tshamanga a hi ri insatiable van'wana va kume timali hina a hi tikumangi ende hina hi tirhela kwini a the Department of Health a swibedhlele se mina hi ku ya hi mina ni ta kombela ku a ringeti ku a hi byelanyana muswana na hina hi nghena ka government hi vukarhi. Mina vona ku ri mahungu ya kahle loko tlhela president a hlawula nakambe hi ta kota ku tiko ri ta ya emahlweni ku hunguta na corruption. Sikahle ngopfu ni twa ni tsakela mafumelo ya vona hi ku ni vona ya ri na mbuyelo ka ku va lwisana na ti-corruption na hinkwaswo leswi a swi nga fambi eka minkarhi leyi nga hundza inkomu. Kambe xivutisonkulu i ku xana leswi swi vula yini ka hina tanihi maAfrika-Dzonga swi vula ku ri a lo ta continue ha ta xaniseka hi mati ha ta xaniseka hi mintirho ha ta xaniseka hi gezi kambe swi tikomba onge hi leswi hi lavaka swona. Xirhonkulu kumbe yisa mahlweni mahungu ya SABC eka SABC2 xirhonkulu xa ANC tlhelo holobye wa maphorisa Bheki Cele u ri xifundzankulu xa ka vona xa KZN va fanele ku cinca maendlelo ya vona ya ku hlawula varhangeri bya vandla. Era vumbirhi xifundzankulu xa KZN va huma ximandlamandla eka top 6 leswi sweswi nga top 7 endzhaku ka loko Dokodela Nkosazana Dlamini Zuma a hluriwe President Ramaphosa eka vupresident bya vandla hi lembe ra 2017 kasi namuntlha Dr. Zweli Mkhize loyi na yena a ri xirhandzu xa KZN u hluriwile Ramaphosa eka xitulu xa president. Cele u ri maendlelo ya ANC exifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal ya fanele ku cinca. But that province needs to come together. All of us, whether it's Cele, whether it's Mkhize, whether it's Nkosazana, whether it's Zuma, whether it's Mabuyakulu, whether it's Mtuno, to say, let's deal with ourselves on this matter. It can't be all the time when we are going for national elections, the president. If it is not Zuma, it's Nkosazana Zuma. If it's not Nkosazana Zuma, it's Mkhize. Why would be the province that can't see the leadership from other corners of South Africa? Indeed, the issue is with us here. That we did not get, I think we deserve it. Muloro ANC Pule Mabi uri anga vanga xirho xa ANC ku lwela swivandla. Mabi u hluriwe Gwen Ramokgopa eka xivandla xa mukhomankwama wa vandla. Mani Ramokgopa phikizana na yena Mabi na mutshamaxitulu wa ANC ekurhuleni Mzwandile Masina. So I don't want to stand here and start behaving like an angry girlfriend and say no, here, no, Doesn't work like that. Comrade Masina had the courage himself to come and stand in front of the media and said, remember, he did not withdraw, he demobilized. So demobilizing and withdrawing are not the same. He demobilized and because his name was still on the ballot paper. So it meant that someone that might not have met him in the process of demobilizing and still thought that he is still standing, would have gone into the voting station and voted. Kasi loko swa tetani xirho xa NEC ya ANC Ronald Lamola uri anga tisuli ku va a ringetile ku phikizanela xivandla xa xandla xa president eNazareth.
I have no regrets. I think me standing on principle was important to inspire a younger generation across the country that the ANC belongs to young people, it belongs to everyone. So I do believe that I've paved the way for them who are coming behind me, that they can lead the ANC. And I'm glad that Comrade Marupin Ntuli, I served with in the National Executive Committee of the Youth League, has emerged. So I do think that it's a good balance, there's a good generational mix, and it was not about me, but it is important that younger generations of the ANC get inspired and they see this as their organization. Mabandla ya politiki parlamente bana mabonelo ya hambana na kuva President Ramaphosa athela hlawuro ku rangela bandla ra ANC. Ramaphosa u hlule khale ka holobye bya rihanyo Zweli Mkhize. We wish him well in his time in office. However, we hope that this renewed mandate from his political party will finally embolden him to lead South Africans and prioritize the issues that are facing South Africans the most. That he will prioritize the 30 million South Africans who are living in poverty, the 7 out of 10 young people who are without work, and the South Africans who are living in squalor because of broken down service delivery. We are going to fight him until he resigns, because how can you sleep on $1 mattresses when our people do not have water? Anamola Varambata. Just outside this farm, a lot of squatter camps are there. How many people can he change by just putting water in those squatter camps? Alang tili sakti market at palenjan na montla eka JSE. Rand yi tiyerile ku ipimaniswa timali ta matiko yin'wana ya misava. Nxavo wa dolara i 17.28 cent, pound i 21.05 cent, euro 18.32 cent, kasi pula ya Botswana i 1.33 cent. Minkavelo ka JSE ari ehenhla namuntlha. Nsuku i $1,789 a ounce, platinum i $992 a ounce, nxavo wa oil mbisi i $80.07 impongolo. Imangola makhomelo namuntlha yan'wana ta va kona nkarhi lowu taka. Vito ra mina i Musa Mabunda. Endzhaku ka mavhengele Oscar Xipiti ta hi tisela xiviko xa maxele. Hi khensa ku va mi langutiseni.